Kasta la tibiyag! Oh, lakay! Naglawagan da ito'y balay. Ay na, naglawag mo launay. Nasakit ti matak. Ay, katuna. Nairuam ka ngamin itinasip ngat abalay. Naglawag nga paiso ti aglawlaw. May saan ti kontador tayo. Ay, Adya. Na, kasanaw nagbayad tayo. ay kat agsishare tayo Anya day ta share. Agbibingay tayo. Pagbibingayan tayo ti kuryente. Saan to nga ta pag-aapaan day ta? Mhm. Na, Anyagay day dyan. nagpiksan apatukar day jay. Di tabalay ni Muna lakay. Nagpatukar day tinakapigpigsa. Ay kaman ibaga, napakapsutan da. Si kakit di ba? Kakaiso na nga adda kuryente dito'y balay. Bayam tamakangagtamot itinapig sa atukar. Lakay, nalawagan da ito'y balay tayo. Nagmayat man? Ita lang amin nga inaprobaran di electric cooperative di application mi. Nasaya at ano kasta? Kat amam ka de, naanya ti sumarono nga ipakabit ko. Nya ngay data. Internet, tapno sa anak kon nga aglo-load. Di maki-internet dagiti kabalay mo dita. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Pagririn nanudan ti pagsayaatan. Ngamura yun, basta agbayad da. Sa bagay, may mayatan tamas makatipid kayo dita Pilipinas. Ay pagbibingayan men, anyaman dagiti gastos. Ala bakit? Kanayo naktumatan nga umawag. Ay katuan alakay, saan tumutan nga agputod-putod ti signal? Nakaluto kan? Ay na, nabartag ka manin. Ngay, ako naglawag. When ata da kuryenten, Mayat ta. isasaan ko man aday tagbarbartek latamom nga ramiden. Agurnong kakiditi pagbayad iti kuryente. Sa anak mo na nabartag. Anya saan? Ngay, Dandani di mo pa yan mayagdang dagita sakam. busy na ko. Ay, kaslayta, ibaga mamabisin ka. Ayan nga itinatgadam. Madamdama mo baka na nagpahimit Kwarta na gusto damagan. Hoy, Manuel! Manuel, agring ka! Taro na ka man. Nagsapa pa lang, magre-ring ka na. Anya, nagsapa! Kumita ka man ni Jerwar, nang aton di init. Na ba na nagtrabaho dagiti kakadwa medyo construction? Bumangon ka ditan! Sana kasumro kita. Anya! Saan ka asumrag? Kat, anya tigatang tayo iti kanan ngay. Umutang ka pa ilang. Adun ti utang ko. Saan da ko napautangan? Ni Jackie, awan ka no ti isaang da. Awan ba na trabaho ni Manuel? Sana si Merek tatang. Ay, Adahang over na. ha? Ay, una yan. Bagbaga aman di anak mo, lakay. Tapno agbalin a responsable nga ama kan asawa. Kasano bagbaga ka panawan na kadagaws. Di na kaya't adang ganti bagak. Nakaala ako ni Tibagas, tatang. Nanang, agawid akong tanim mabisin dagitan nakmain. Sige tayo nakagluton. Adda si daan niya, Naawan Di kamon baka ited maun, di daduma si daan tayaw. Mababain ako na dumaudawat iti bagas kada tatang kan nanang mo. Magbainam ko ma. Ano ti bagas da? Diyak kayatan ti dumawat. Iso anas kan ngagtrabaho kan nga inaldaw. Nagadugi di nga mo muna ya. Ay, iun mo man ti TV. Anyat ko maya. Nagbuya ka. Inkapeg sakdo tagluto ak. Agbuya ka manan, isupay a kuryente. Ay, di mo pa ila iun ta TV. Buong ka, nay. Big-big at asumanaw ka. Nanang, bigbigat matagap apa da Jackie kan Manuel. Ay, kasanaw da itakapsat mo. Saan ka numanon anapa nagtrabaho? Nabartek man nga tan. Ay, amumbot tan di kapsat mo. Kasanon ngayon dumanon ti pa nagbabayad ti kuryente. Ada nga ta pagbayad da. Ay, Ay, sana mabalay, nasaan da nga agbayad, nanang? Agriri ah! Ay, sayang di manok ko. Aba. Kapo ito mo ti shuffle na. Oh. Ay na, Manuel.
Ang sangsangit na anak mo. Di mo pa asikasuan mo. Nagsangsangit na ya. Ay na, nagpigsan mo ta TV. Ah? Ay, apa nga inidap mo? Ay na, aglablabaak. Awawir mo dagi tubing ah. Okay, awawiran mo. Agsasangit damay. Ay, nagpaara pa yung mga roti panawan. Ay, iun mo man dyan electric pan. Nagleng ka nga agusar ka dagi ti appliances. Nagsadot ka mo't ngagtrabaho. Na, Panagbabayad tumanan, awang pa'y maibayad. kasta latibiyag ah. Nanang, adan di bil tayo iti kuryente. Manungay, ti bayadan tayo. Nasurok nga 4,000. Anya, ay sus, nagdakulan. Una, tado tayo mo't nga usar. Adda amin TV tayo, nga agmalmalam anak andar. Kan adda washing machine mi kan ni Jackie. Ay, kasano tayo ngay amabayadan day ta. Pagbibingayan min nanang. Ay, katagsingir ka nga ro dun ah. Jackie! Jackie! Apay manang, Umayak ag singir iti bingay yo, iti bayadan tayo a kuryente. Dahito iti bill, oh. awang pa'y mapagbayad mi. Naskan ang makabayad tayo, sakbay ti a 15, taiso ti due date na. Ibagak ka ni Manuel amanang. Ibaga ma, tapno da pagbayad tayo. Kunak mo siya ni Superman. Kunak mo kabalang tiyag tayap. Manuel! Superman ah. Nabartag ka manan! Ay no, di ka man nagtrabahon! Napang ka man naging inuman! Jackie, ayan nan nga, di pagbayad yo. Manang, Mapanak ang bayadan inton bigat. kuha manang. Ay sus, siyak lang arudon ti nagpakabit iti kuryente. Agbayad kayo mo ta. Mabitlaang manang. Naa, pagurayan dak. Due date tayon. Ang mga numaputad ti kuryente tayo. Kuha. Ay, agbayad kayo, Jackie. Saan mo't ang mabalin asyak amin ati agbayad? Agsinsinong batsa mo na Jackie kan muna. Ay, hun nga raw. Kanawaan. Sumardeng dan tulat ta. Anya aya ti pagsungsungbatan da. Di mo ayan na nga. Amumot nga datol-tulang kaw. Jay babayadan da iti kuryente, iti pagapapaan da. Tapay mait. Ay, katawang kano ti pagbayad da. Ay, kasano nga ba na makabayad na ngay ka inom mga inom ni Manuel. Di magtrabaho. Day takot ita. Bayamon, datante ang bayad. Ay, katuwanan ah. Jay kakaiso na apensyon tan ati pagbayad da. Apay na kami suot ka? Nagsinungbat kami kani manang muna. Anya? No nagtrabaho ka kumangamin. Adda kumama na orno nga pagbayad iti kuryente. Sildok. Talugasot lang. Ay na, saan nga umanay da itoy? Si kantumang amin. Inom ka nga inom. Ibagam nga kurnong tapay ah. Due date nga rodan. Adula amin nga muna. Si kaman nga minti mapan makisarita kang kuwana. Amo madyak unay kasarsarita da siya kabsat ko. Nas ka na makisarita ka na laeng. Napay pay lang. Tawarak di bayadan? Urayan na ang makabayad ta. Nagrigat mo ti kastuyan. Mana? Manang muna! Agsasarita ta. Unay Wan! mo to. Nagpigsamot ng ti panagtuktok mo. Mapirden tari daw, May. Agsarita taman. Nabartak ka manan. Abay, manong ti bayadan mi ti kuryente ta singir ka. Singir, ah? Jack kaya ti makisarita iti nabartak. Sana mo ito nabartak. Ay na, agpausaw ka pa, isakbay ng agsarita ta. Saan? Sarita ta itan. Ay, Dito isang wanan ti balaya. di mo tumot la maawatan dagiti baga. Ay, sus, natumban! I am Superman. Ano? Ang dardaran timuging na! Ha? Jackie! Jackie! Umay ka! Ayunay kamatan Manuel. Nay. Ape, nagbartag ka na pan nakisarita ka ni manang muna.
Apa yan na plasteran ti mo muging ko? Natumba ka nga rod, kat na itugtog tamuging mo. Aya? Awan mo't malagip ko. Tilar aramidam. Purak to pa dahil dya balay. Ay na, konsumisyon ka nga asawa. Apay, anya ti mapaspasamak muna. Awan, tatang. Nagsinungbat kayaw ko ni Jakay? Di damot ngamin kaya tagbayad iti kuryente. Ay napasensyaam ka di idan, takaasi damay. Ken amom, tay kunana apagsasaaw. Ti saan apag kinaawatan, maala iti nasaya at atungtungan kunana. Ay natatang, adda nga rodmot igatang dayjay Amanuel iti arak, ngam awan ti pagbayad da iti kuryente. Ha? Nagnumaran da di kuryente, itapa nagbabayad doon, awan ibayad dan. Lakay. Ay, Yamat deta itsura mon bakal. maistresa kami kadagiti kakadwak diti compound. Tapay manan. Di damot kaya tiyagbayad diti kuryente. Ay bakit? Deta laang ti paka-stressam. Kat anyang iti kayat da, siyakla amin ang tiyagbayad. Amin kami mo't katagos usar. Ay, nukastada ka na yun. Nasaysaya at laangan nga agpakabit da iti bukod da kuryente. Relax ka laang ka di. Ay, sana ka makapag-relax. Aging ga sana ka makasingir. O sige, nayuna ko unja ipauit ko nga allowance yaw. Tapnong bayada mo, day tabil ti kuryente. Anya? Kayat mo asawat? Malibre da? Na, naglaingdan ngay. Saan matakasta, bakit? Ikam ida iti umno a panawan, a makaurnong ti pagbayad da. Daya kabsat ko, Manuel. Nagsadot tumot ngamin ngagtrabaho. Ad-ado ti panawon na nga ginom. Kasaritam saan a maala ti pudot ti ulo dayta? Ala bakit? Saan kan nga agungat? Itatalaang manan nga nag-video call. Agung ungot ka pa'y. Umisam ka man kidi. Di nakman pag-isaman, tama di timod ko. Sige matan umisam kan. Tani, agipaw itak manan iti kwartayon. Dayta, nakaisam ako. Isam dayta? Jay mat a makita tingipan mo. Oo. Mayat daytan. Kasta bakit? Basta, agipawit ka Tani, amang ano maputod ti kuryente ditoy. Wan bakit? Saan kayo abay-bayan? Ang kakiti kasaritan ni ading mo Manuel. Tabagbagaam tinasaya at asasao. Ay, sige man laangan lakay. Bayam, pagsasaritaan mi dayta abanag. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti saan apag kinaawatan, maala iti nasaya at atungtungan. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibyan! Podno ka din nga umay nga artista inton kasaryo ka ni Victor? Adaan, banda ti agtukar, iso nga umay kanto. Oh, dayta ti invitation. Wow, nagbonggamot ng dayta nga invitation. Nag-cute kayo diti picture yu ado ka ni Victor. Siyempre, nangina timbayad mi iti photographer mi. Nagkapupay nga mi ni Manila. Ha? Kasta ka di? Ay sus, kasapulan ka rod nga agpapintasak. Tapno siyak to ti kapipintasan nga abay. Abay? Sika? Abay? Saan ka di nga abay? Kita no danagan mo dita invitation. Ne? Abay ngay. Awan mat nagpaiso tinagan ko. Uray jay nickname ko lako maarusing. Ay, pasensya ka na. Dagiti ngamin partidos ni Victor tinangisagan iti dayta. Iso tinagpili ka dagiti abay kaninong kaninang mi. No sa anak amay sa kadagiti abay, MC Latan. Wen, nalainga kag MC. Addan MC mi. Addan? Kitaam ngamin kumpleton dayta invitation. MC. Ayan na nga dito, dayta nga MC. Dayta dita baba.
Aywan. Adangag paiso. Asino ay dagito eh. Duada, dayta lalaki, driver dagiti naganak ni Victor. Kat, dayta babae. Asino ay dayta? Amuna ka dimot lang ti ag-MC. Siyak, adon ti nag-MMC ak akaskasar. Nag-MC ak paya itinatayan. Ay, dayta di para luto na. Katulong? Katulong kan driver ag-MC? Ni, siyak kat nag-training ak. Kaya't mo tay pakitak pay kan ka dagitay certificate ko? Adada iji balay, naka-frame. Bagkatat to amin dito eh, tapno makitam. Bayamon, isudalatan. Anyamot ton? Awan man lati paset kumot iti kasar mo. Abay kan tulatan ah. Sapay nagdaydayat ak pa itinuman no abulan. Abay kan tulatan ije kusina. Ha? May mayat dayta, tamabsog ka. Bilibagkan ka, pare Victor. Bigatin dagiti ninong kaninang yu ah. At dapay senador. Kumplito da pare. Ada senador, ada congressman, umay pa ni governor, ken ni vice governor. Oh, Pati ni Mayor, wala, kumplito da nga rod. bilibak na talaga kan ka. Adun to ti umay pare. Agasan, ada agtukar abanda. Idol ko dagitoy abanda ah, pare. Manungay ti imbayad yo. 10,000 ti maysa. Anya? Ay, nagninan. Oh, 10,000. Limada. Oh. Adu at talaga ti kwartam ah, pare. Ikaw na. Maminsan lang nga kasarda tao, di kat aggastusan iti kasta kangina. Sa bagay matkit di ah, pare. Amom, idi nagkasarak. Duwala ang amanok ti pinartime. Anya? Ay, nag-chip mo tan. Isulaang matigabalak idi. Aging gaita. 10 years kami kan nibagot ko. Naragsak kami matlatang agdenden na. Ay, kat mayat ah. Congrats ah, pare. Umay kami tulatan kani kumare. Nagrigat mo ti abay iti kusina. Nagdadaktil na dito silyasa dito. Sabi nagpupuskol ti uging da. Nay! Ayan nga, kakadwa maparalutaw. Ay, napanda binuya di kasar, tata. Ada ka no ngamin umay nga artista kan senador. No asino day taa, senador. Nay, abay nga asan ka mapanagbuya, balasang. Asino nga iti agkiwar ka dagito malutluto akanan no mapanak, tata. Ay na, mabisina, kaso nga'y mayak dito eh. Apay, amalakay. Anya kayo ka di dito'y akasar? Ay, dinak man awawagan iti amalakay. Anya kay nga ron ti iyawag ko kada kayo. Katlakay kayo mutan. Tatasyador, kunamlatan. Tata Syador. Hmm, Anya kayo ka di dito'y akasar? may sak mo kadagiti ninong. Anya? Sika? Ninong? Na, apaya kas tatisaw. Kaslawan bilib mo kanya ka. Ay, mas daawak nga rod no kasano kayo anak kalusot. Ah, Idinto ta pagaamukmat nga iniskrinan da dagiti inaladaan ninong ninang ken abay da. aya. Ay, uray kastoya lang nga ka sa anak mo ta basta-basta ah. Anya? Ay, mga anak man ta mabisina ka talagan. Mabayag na pa'y ngagpakan. Aghanimon kami iti Palawan ken ni Victor. Ha? Palawan? Wen, nakapan ka ni Ijay? Jak to pa'y nakapan iji bagyo. Ijay tokat Palawanan. Well, ijay kami amapan ken ni Victor. Nagswerte ka. Tarich tinakiasawaam. Kasta talaga. Tangay sa anak anaswerte ang nagbalin nga abay kan MC di kasaryo. Siguro, agswerte akmot itan. Wen tasi kagayam tinagkiw-kiwar kadagiti na iluto idi kasarmi. Agpay so dayta. Di mo ka di mo apermi ti podot iji kusina. Kasta una iti panagtudtud tilingot ko. Iso nga ron niya ibagam no anya ti kayat mo. Kita mo na? No anya ti produkto da ijay Palawan?
Day talaan, awan sa balen. Wan, awan sa balin. Ay, kastulaan yan. Isang putan kantulaangan iti agbalin a boyfriend mo. Ay, kayat ko dayta. Kayat ko. Siya kung di kararagsakan na lalaki dito lubong. Tasi ka tinasawa, Paulina. Agulik ka. Di nakarakupan. Ha? Sumangpot tapay mataijay papananda. Tani adda tapay la dito eroplano. Wala niya. Makapanervyos matgayam ti aglugan iti eroplano. Sana nga nervyos, tasi ka tigadwa. Nagtalna ka man. Isaganam kit hindi kwartang. Ano ti kwarta? Adun to ti ipagatang ko kan ka no makasangpet ta ijay Palawan. Anya ter aramido nyo dito, tatasyador. Di mo ka diamaw amay sa kakarpintiraw? Kaya tiyo asawan, agtrabaho kayo? Wan? Kabaalan nyo pa'y? Ado di tati-atiwag nga ubeng nga karpintiraw. Ne. Ditan samot kan ang naglugan da Paulina kan Victor. Ha? Ay, happy honeymoon friend! Deyo liplipatan dagita yung pagatang ko, ha? Ay, may na helicopter dayta. Saan nga aeroplano? Amok, ha? Saan nga aglugan dita? Amok, tata. Ah. Panag ko na yun, diyak amo. Na, Amok. Ne, aglaklako kayo man gaya man diti palengke, ante. Ay, wan, balasan ko. Tapno adda pagbiyagan ni mat akan ni tatang mo. Kumusta ngay mat dagiti lovebirds ang nag-honeymoon iti Palawan? Nakaawid damutan Anya? Ay, manulaang nga daw day jay. Ne, apay ngay. Kunak man nung kunada 1 week day jay. Kurang ka nung ti kwarta na balasan ko. Anya? Iso ang nagawid dan. Ay, awagan man kit din ni Paulina. Tadi nagsarita kami, makaungungat man. Ha? Apay ang makaungungat? Ay, jakman ammo, iti day jay agayim mo. O, sige. Awaga. Tapno i-follow up ko dagiti ipagpagatang ko kadakwada. Hello? Hello, friend. Ayan na nga tay boyfriend ko. Ay na, pasensya kan, friend. Simangpot kayo mat gaya man ang nag-honeymoon. Di mo pa imbagbaga. Saan kami lakuman anap-napan ijay Palawan? Taapay. Ay na, bimad kami lang ijay. Anya? Kurang mati kwarta ni Victor. No kasta? Saan mo anagatang dagiti pagpagatang ko ken ka? Ay na, pasensya kan, friend. Talagang awan. Ay, umay kan tumankit di dito'y balay mi. Ha? Adda balay yun? Wan, umay kanto. Paulina, magaling ka. Uy! Apa yan? Agtutudo. Api nagpanik ka. Bayam nagtuto. Api nga dito tanong. Agtutud nga ro dito silid ta. Anya? Yung ka mangalay ti itaya ta timba. Darasan! Paulina! Mangyag ka man dito'y salas iti planggana. Hay! Unay matanda ito abalay. Agtadtad mat amin asulinan. Pasensya ka na, mahal. Mahal tarupam. Ni, dapat agtutud dito likod ak. Ay, awanan ti maitaya. Naibusan. Planggana nga eh. Ay, unay matan. Yung kalaanan tam ni, magbasatan dito'y. Paulina, di mo kunaan aday to'y tibalayo ko ni Victor. Daytoy talaga. Day to'y kubo-kubo. Wen, Nabasamot di taunag. nagtudo ngamin iti nagpig sa idirabi eh. Nagtudtud. Di saan na ka mabaling nga umunag? Ay na, saan pa ilaang friend? Mangkit kita ni Victor iti karpintero amang tarimaan dito'y balay mi. Ay, Adam amok analaing a karpintero. Diyan nalakalaang tisingir na Apay, awan kwartayon? Awanin nagastos amin ni Victor iti kasarmi. Anya? Kunak man no super rich day ta Victor? Di kagda nagbiktaor. Sakti makamawa mang tarimaan dito'y balayaw. Agyaman na ka, tata. Kanya, tata. Hindi na tiyawag mo kanya.
Ninong kayo? Gawain. May saa ka dagiti ninong yaw di kasaryaw. Kastaya. Siyak ti kalakayan. Hanggang siya mati kalayan kung kasingputan. Nagado ti alang a karpintero. Day tapay lakay nga agkubkubon. Wen, ado tininong kaninang ta asikat kan babaknang. Ang mapagkarpintero nga rod ida. Alaman? Apay, di mo ammo aninong tadayta iti kasarta. Anya aninong may bagbagam. Wen, ninong ta. Kan naglaing day ta nga agkarpintero. Ay na Victor, awanan ti kwartata. Nubayadan tapay day ta alakay. Mano ay tinabati ako kwartata. Paggatang laangan iti sidaan day to'y nabati. Kunam ngamin nga addan nakasagana abalay mo. Nga ado ti urnong mo. Kadamay. Daytoy nga balay ko. Day to'y bahay ko ba ang agtadtadtad? Kunakman numansyon ti bagbagam. Wah, ay. Ay linukunak lang. Diyak kaya tagyan ditoy. Agawid aklangan. Di ka ngamin agpamarang nga addaan ka. Tapno saan ka may babayin iti udi na. Nailawanak, friend. Dakil ti babawi ka talaga. Sige lang, friend. Sangit mo, sakit tinakam mo. Awan mo't makakita kan ka. Sige, agidda kakit di tadatar, saka agsangit. Paulina! Anak! Day! Anya ti araramidam! Ala, bumangon ka ditan. Ay, anya ti araramidam ahon anak ko. Nasakit tinakam na anti, talino ko ni Victor. Kasanaw, alino ko na nga ibagbagam. Istoryaan mo na, friend. Nanang, kunanang adda mansyon na pagyanan mi. Bahay ko bumat ngagtad-tad-tad ya balay na. Uray la nabasa ni Paulina idirabi ta permiti tad-tad na, nana. Kan ijayak pa'y kaaruba sumaksak do. Agasom day ta? Binigat kan minalam ka mapan agsakdo iti karuba? Ama ano, dapay aso da. Adda nga ron. Ha? Dakkel nga aso? Un. Ay, kat. Anya nga rod, ti kayat mo nga aramidan, Paulina. Jakon kayat ti agawid iti balay mi nanang. Imbag dito'y balayo kin ni tatang. Tatiles ti datar na. Ijay nga Kawayan, ante. No adag sirip, masirik dakan. Ay, agsina kaming kin ni Victor. Ay, kasta at talaga ti mangrog-roge nga agpamilya, anak ko. Ay, da kaming tupay ka ni tatang mo ide. Ado a sakripisyo me. Tapno makapundar kami laeng itibukod me abalay. Nanang. Saan kami nagdependar iti sa balay? Iso arumbeng akas tamot ti aramidan nyo ita. Mangrugi kayo iti awan. Ha? As in, zero, auntie? Katuan no kunam, alino ko na ka ni Victor. Ay kat aganos ka, anak ko. Agtinulong kayo kitdeng agasawa. Tapno sumaya at ti panagbiagyo. Nangruna, no agdanton ti anak yo. Agan-anos ka. Takas tangarod, ti sinapataan nyo adwa. Ay, amok day di alin niya, auntie. Itirigat kenamay. Wen, pudno dayta, anak ko. Itirigat ken ginawa, masapol nga agtinulong kayo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agpamarang nga addaan ka. Tapno di ka maibabain iti udi na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Ay, umay kan tagpapicture ta. Tapno adamanen maipos ko iti Facebook. Aywan Makita manon dagiti kukumaray kan kukumparita anapunno ti makanday tulam isaan ta. Aywan Mabit lang
tay patingak yung ulo ti lechon na baboy. Jay litson na manok, dito'y abanda ti pangikabilam, tapno makita ijay kamera. Kutuan. Ala, umay kan tagabay ta. Pag dinagkatan ta ti pingping ta. Wen Ala, paatid to gamat ta subsub mo. Kastoy nay. Ha! Hay, unayan, nagalas matan kas lapataw. Katno iso ti uso ita. Alan lakay. I-ready kontoy camera. Paatid to gamon ata subsub mo. Sige, kat usumat. Anday ka. Nalpasan. Ay na, ala, ipos mo adagusan. Katuan Adan na. Adda tao. Hay, ay wala. Jay siguro kung parik a negosyante na ita. Inaklokatan. Di mo pa idulain dagita makan tapno makita na nga ado ti makan dito'y balay. Wen alakay. Naimbag abigat mo, Uncle. Sika? Wan, siyak, Uncle. Hay, aguray ka. Dita kalaang, wan. Bakit? Ada bisitam. Asino, lakay. Jay ka anakam at taga-squatter. Anyamanan ti baganan. Umay agpalamamanin Ay, di mo paspastrakan. Mabit lang idulin ko pa'y dito'y makan dito'y lamisaan. Bayam nga aguray. Auntie, Amo kong tigagaram dito'y balay. Awan manan igatang yung itibagas. Umay ka manan umutang. Ay na, Clarita aya. Awan la ka din ti sabali akabagyam ama asit gam. aduda, Auntie. Matlagayam. Apay ada kami latan ka ni uncle mo ti asit gam. Da kayo mo't ngamin ti kadadakkelan ti balay, Ante. Kwa. Nasayat mo, taymay ka. Ala, yan tangay adda ka, laba amin a kurtina dito'y balay. Anya pa'y lati aramidam. Alan ingkan, rogyamon nga ikatan dagiti kurtina. Auntie, sa anak pa'y ngamin anangan. Ay unay kamatan, Clarita. Pasensyakan, ngam awanan tinabati amakan. Ag tinapay kalaangan. Uwan, Auntie. Siya kung timangtadkan ka iti tinapay. Saan mo aluklukatan ti ref? Makikapiak pa'y kuma, Auntie. Anya. Ay unay kan aya. Unay lakat ngamin akinarigat ti biyagyo. Nagsaniit dagito'y imak naglaba iti kurtina ni Auntie, lakay. Nagdadakkel mo't ngamin dagiti kurtina da. Nasugat-sugat mo nga main. Inanano sa kun tapno da igatang ta iti bagas. Hindi ka po mga mina nagsubsubli ijayan danteng. Tanay, naungot da. Asino nga iti sabaling asit gak, isudalaang matibak ng akabagyan. Agan anos talatan na bakit. Addan tulat ta swerte ita. Sapay ko mga road lakay. Nagado a kurtina tilinabaa. 250 laang tiintod ni antik at angdan ko. Ay, unay matdaytan aya. Ura yun alakay. Imbag taday gatang ko iti bagas. Ay, narabyan ka pa yan na naglaba. Di namot ngamin kayat nga ipausar di washing machine da. Kayat na, gulgulok ka no. Ay na, pare. Nagsapa ka lang arudin nga umay dito'y garden mo. Marabiyan ka manan nga gaway. Kastala ti biyag apare. Kasapulan nga gagat da tao. Ay ket bumaknang ka nga rod pare. Ay, sapay ko tapumudno timbagang paray. Pare Ropo, awan ti gardinero a bumaknang. Tandianam dayta. Amangan nga no siyak ti kaunan agar dinero abumaknang. Agarapaap ka man ako nakaw. No ngay kabayatan ti panagmulmulak. Kahit makakaliak iti balita kung makakita. Tila ibagbagam.
Among pare, day tamot ka ti arapaap kaw. Ti makakali iti balitok di tagardin mau. Ay katwen ah. Taamin tayaw. Arapaap tayaw ti bumaknang. Tinaybagam itay, nga awan ti bumaknang agar diniraw. Idi day ta. Angam no ita pare. Kaadwan agar diniraw ti bimaknang. Nang runa no nagagayt. Kinalawa ti gargardino na. Manang, Clarita, papanam. Agudong akmat, Manang. Agudong ka, akas ta tilangam. Ha? Apay, Manang? Ay, unay mo't day ta t-shirt mo. Nagado ti abot na. Ay, madlaw ka di? Katuan, nakadkadlaw. Ay, kababain. Dahito nga minon ti kasayaatan at t-shirt ko, Manang. Ay, umadayo ka man kanya, Clarita. Mangibabain ka. Amangan no ibagada nga dakadwak nga agpalpalama. Iso nga rod ang makikuyugakan ka, tapno malibriak iti pamasahe, Manang. Ay, unay kan aya. Mala, ikan iti pamasahin. Oh, dayta. Ala, umadayo ka. Ijay ka. Oh, kita lakay. Nagadaw tinag-like it imposta picture ta. Ay, mayat ano kasta. Ay, nakita mo't laang dagiti adu makmakan. Ay, katuwan Ay, Kita Ah. nag-comment jay antik ijay Canada. ay na, sikatan ba ka? Ay, uwan Uray dagiti kakabagyam. Nag-like damatay. Ay, mayat. Inton sumarunaw. Dagiti mat inregalong kanyak ang nagngingi na abag kan alahas ti i-post ko. Ne, apay ngay. Damdamagan nga may dagiti gagayam ko. No ayan ka no dagiti alahas ko. Ay, kat ipakita mga raon kadakwada. Ay katuwin i-post ko iti social media. No, si kamanan. Uwan, ante. Apay, awan manan bagasyaw. Awan nga rod, ante. Damagak man kan ka, Clarita. Jay asawam, anya tinaganan. Rupo, ante. Rupaw. Kat, agtrab-trabaho ka day jay asawam. Uwan, ante. Aggargar din. Na, aggargar din matgayam. Agtrab-trabaho ako na. Angam apay nga raw, asaan kayo ang makagatang itibagas? Agmulmula pa lang amin, ante. Kat, kanaw, amalpas ti panagmula na, taagapit ko man Idi ngamin nagapit. Nalugi, ante. Anya, Nalaka ngamin idi ti presyo ti kamatis. itangay, Nagmula manan, ante. kahit malugin tumanan, Ha? kat umay kan tumanan agpalama, dito'y balay. Ante, umayak ag trabaho, sa anak nga umayag palama. Amangan ngamin no, ada ipaaramid yo. Kasta. Ala, aglinis ka nga raw dito'y balay. Linisam, aging ga iti third floor. Uwan, ante. Alan ingkan, darasal. Nagkapwamanan si ka, Clarita. Di tabalay da, ante Evelyn, manang. Anyang itinaramid mo dita? Napanak naglinis. Tinangdanan nakmat ni ante iti talugasot. Ay, anya kamutan, Clarita. Kita ang mandita sinilas mo. Talaga akasta, manang. Pangis mo. Saan da nga agpares? Awan ngamin igatang ko iti tsinelas ko. Unay mo't akinarigat ti biyag yun. Amang ano adasaan mo nga us-usaron di tamanang. Itod mo kanya kon. Ay sus, ipadawat ko kan ka, ti sagsasangaribo at sinilas ka. Naglaing kan nga Amang ano, adang amin di mo us-usaron, manang. Agtrabaho ka, tapno at igatang mo iti sinilas mo. Uwan, manang. Di mo to mangamin inlepas ti panagadal mo. O, anya nga ita, perme ti rigat ti biyag mo. Manang. Dagitay padam amistra. Agpapaada kayo iti uniform, Wen, ko teachers ko dagita. Ala, inakong. Sige, babay, manang. Ay, di nakman awagan iti manang. Ha? Mangibaba, hindi talanga.
na, pare. Mayat itubo dagiti ngulam Naglalang tuda. Uwin pare, bareng tuloy-tuloy adumakil da akasta. Akit makatsamba ka ano kasta. Ay kauwin na. Matungpalin te rapap ta bumaknang. Sapay ko paray. Ay kaya lang araw, tani. Mapanak pa agsibog. Panawang kapay. Sige, paray. Sapay naglawat si Bugam. Uwin nga raw, ngem ayos laeng. Basta bumaknang nga. Bakit? Makadlawak man. Apay, Agkarasubli dito'y balay da ijay akan-akam. ni Clarita. Wan! Awan nga rod kwartada. Sana bale, tapag trabahuak mo. Una, yung amangan no paginteresan na dagiti nagngingina nga alahas mo. Saan mo't siguro? Sapay paglinlinisam ijay silita. Dakasan no itaray na dagiti nangina nga alahas mo. Saan mo't siguro, lakay? Aguray man kit de, tagsilpiak, kat isuot ko dagiti alahas ko. Ingkarik ngamin kadagiti gagayam ko iti Facebook, nga ipakita kadako da dagiti nagngingina nga alahas ko. Bakit? Ay na, makatsambatan sa talaga. Ha? Anya ti kayat mo asawan, lakay? Addan ti ahente nga imay nang kita kadagiti mulak. Isuda ka no ti manggulpay. Ha? Ay sus, nasaya at ano kasta? Ay kunak tumot na bumaknang tabahit. Ay na, di mo pa ibagbaga ti kasta, lakay. Ha? Narigat noon unaam. Ay ka, mariknak nga road. Amatungpal ti arapata bumaknang bakit? Ay na. Di saan kanton na mapan makilablabada. Wano aglinis iti balay ni ante kan Uncle Mau. Ay, huwan lakay. Basta agagagat ta. Tatay nga rod pagsasao ako nana. Agrigrigat ka man ita. Basta naanos ka, dumuras kan tulat ta. Clarita, Apay ante. ado ti alahas ko dito'y silid mi ka ni Uncle Mau. Ay, huwan ante, ammo. Ha, di mo padasan akisayan dagita. Iti ka nito nga ramidam ti kasta. Uray kabagyan ka, pay balod ka. Ay na, sa anak nga agtatakaw ante. Uray marigrigat kami laeng. Diyak maiturod ti agtakaw. Ha, nasaya at matno kasta, Clarita. Palpalagipan ka laeng anya. Amok ti bilang dagita nga alahas ko. Iso adi mo taktakaway. Ay no, bakit? Nagadua kwarta. Kita man eh. Ha? Ay no. Kwarta amin dagita, lakay? Gawin. Bayad di mulak nga may denala. Ay sus, nagadon? Ay wala. Adun to pa iti sumarsaro nga umay daalahin. Bakit? Ay nalakay, itaakla nakakita ti kasta kaado a kwarta. Ay, bilangan tan Ay, naguli kami ta. Pagiddak mampay. Anya? Padasak sa daytay mabuy-buya ta iti tibay wano iti sinay. Dagitay nga pagidaan ti babak ng ti kwartada. Ay na, ay, oray sakmat nga rod lakay. Ah. Padasak man. Awanan! Awanan! Anya tinapasamak? Kitahim dagiti alahas ko, lakay. Ha? Hay! Awan daan! Ay! Tinakaw daminan. Ti wedding ring ko. Dagiti nirigregalom kanya kalahas. Awandan Ay, lakay. unayan. Ay! Asino nga'y tinangtakaw? Panagpuna ni Clarita. Ay, una yan. Kung nagtumad ngamin kang ka, asaan ka nga agtalak iti dayday akaanakam? Anya ngay ita, tinakawan na kan. Aping nga ibagayo ani Clarita tinangala kadagiti alahas yaw, ante. Isumot ngamin tinaudi asimrak iti balay mi. Kat no nakitak jay in-post yo ijay Facebook, nakasuot kada kayo dagiti nagdadakkel nga alahas yaw. Kahit Amangan mat no sinarak da kayo dagiti agtatakaw. anya. Pasikat kayong tuma ngamin. Ita, pabasulan nyo ni Clarita. Ay naantay, oray kas JJ kabsat ko, di na maiturod ti agtakaw. Agam, apay nga rod, asaanan ang nagparparang ijay balay. Ala, mapan kayo ijay balay da, tapno maamuan nyo no apay. Ayan nandito yung balay na Clarita. Aginayad ka ngamin
Pakita no sa dino abanda ti ayanda. Nayawawan tan samatan bakad. Ditoy lakay. Wen, mabigbig ka. Ditoy abanda. Adamat nakaparada alugan. Ay, isarteng mo. Isarteng mo. Sige, bumabaak. Orayin naklatan Oh, dayjay ni Clarita. Clarita! Ne, da kayo matgayam, ante. Apay, anabayag asaan ka nagparparang ijabalay may. Kalpasan, anapukaw dagiti alahas ko. Ala, ay, jak maaramid ti bagbagayo, ante. Saan asyak tinagtakaw ka dagiti alahas yo? Agam, kasano nga ron anapakaw dagiti alahas ko? Ala, saan ka di anaasam kayo nga agi-post iti social media, ante? Ipopost yung tumat ngamin ti kinado ti usaran nyo nga alahas yo. Amang ano sinurok na kayong tagtatakaw. Kasta nga ta, nga agpaisaw. Sa bagay, gapo iti kinalastog ko siguro. Gapo iti kinaparamag ko. Iso akas jay anapukaw dagiti alahas ko. Kahit, anya nga rod ti pakakumikumam ita, Clarita. Tultulungak nila kay ko ijay garden, ante. Kas makita yumot. Limong awon ti panagbiag me. Adanlugan mi, ante. Kan natarimaan mo't tanday to'y balay mi. Iso nga husto gayam di pagsasao ako na, ante. No agrigrigat ka man ita, basta naanos ka, dumuras kan tulad ta. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Agrigrigat ka man ita, basta naanos ka, tumuras kan tulat ta. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibyan! Auntie, ada bisitam. Oy, sika pinakibiyang man ng dagiti make-up ko. Inusar mo di kabarbaro a lipstick ko. Naminsan laong mo, auntie. Anay ko. Kinadal nakpay. Sumsumrag kagayam dito yung silid ko numapana kagtrabaho, Nagadun ako dalyo kanya. Ayun gayam. Ayun di bisita. Ada ijay. Gwapo. Ha? Natayag. Cute. Asino? Agsagaysay kan aante. Taing kasangwan. Hello? Good morning, ma'am. Siyak ni Jomar. Siyak jaw may ag-install iti computer. Ay na, gwapo talaga. Ay, sika ka di. O sige, ay na, hindi pa last week urayan ka. Pasensya kayon, ma'am. Ado nga min tinagpa-install kada kami. Ma'am. Irugi kon. Tap na ma-installanan. O sige, sure. Anan! Anan! Ay, napanan naman nga tanay Nanang, nakita yo ka din ni Anan? Ay na, aday jay balay. Ay, sus, imbes ko mga awiran na ti adi na. Tila papapanan na. Ay, nanang. Apay dagi jay do alalaki ngay muli jay balay yo. Ay, technician ka no, dagi jay. Nagpakabit ni adi mo aligaya iti internet iti balay. Ha? An-anwan na ti internet? Ay, jak nga rod maawatan jay ibagbagan na. Ay, sanda ka nun asumra kiti trabaho. Tada ka nun nakubed akatrabahuan na. Day, anya manunday talutlut wa manakaw. Merienda dagiti technician, nanang. Na, pinakan mo lang arod idan. Pag merinda, umpay. Ay na, nanang. Kababain mo't ano mabisinan ni Jomar. Anya? Sana bali, nanang. Taadan ton internet tayo. Anya nga miday taga internet aya. Bayan yun. Awan oras kong agpalawag. Alang, aglisi kayo dito, nanang. Tagluto Adda internet yo dito yan? Unmanang, kasapulak taag work from home ak ngamin. Kasta aya.
Saan kami pala asumrag tapno maliklikan ti panagwaras ti virus? Yay! Adan internet mi! Hoy, An-an, agawid ka man. Ingka agaw-awer, tagluto ah. Mami, saan na ko naawagan iti An-an? Balasang akon. Anlangan Unmat ngamin manang. Balasang ni An. Di mo naawagan iti An-an. Kat, apay nga rod anaragsak ka nga dan internet dan tem. ni Mami mat. Damagan na pailaang. Ay namanang, tapno makichat mo tan Ay sos, di mo ar-aramidon day ta. Aw-awiram ket di adim. Saan aday ta makichat kar aramidom. Jak ipalubos day ta, an. Nanganan dagiti ubeng, duwa talaangan amangan. Apay, adda kanon internet di tabalay datatang kananang. Wan, nakaamwam nga rod. Impasabat kanyak ni An-an, itay kasangsangpat ko. Usaron ka nung agtrabaho ni Ligaya, ta saan pa'y asumrag. Mayat Oh, apay nga umisem ka? Imisemaklaan, dilawang manag. Ala, mangantagid din. Bakit? Umay ka man dito, oy. Darasam! Ay, adar aramidak. Ayab ka lang ayab. Apayaya. Anya dahito aggilap-gilap dito, oy. Katno day ta di ibagbaga di anak mo nga internet. Anya? Usarin ka nun niligaya iti trabahon Ang mga no pang rugyan ti uram dahito, ah. Ay, agdal na ka man alaklakayan. Tila ibagbagam. Nanay. Ay na, aggilap-gilap. Kita ang ngamin, ah. Ang mga nubum tak dayta. Ang mga nubum ba? Ay, kasta ti home from work ligaya. Wala nang. Dito'y balay kong aramidan dagiti trabaho kiti opisina. Ay, kasjay. Ay, anya ngay nga ti usar day ta internet. Isu ati usarag apang i-transfer ka dagiti malpas ko at trabaho iti opisina mi. Ay, ni bayaw mo apay tos. Mabalin mat nga ibaon mo day jay. Paiso ti mangitulod ka dagita a papeles sa iya opisina yaw. Anya nga iti serbe jay tricycle na. Ay nananang, saanan ang masapol ti tricycle? Tadan internet. Jak maawatan day ta nga ibagbagam anak ko. Ala, ingkay ki di ijayon nanang, tarugya akong tagtrabaho. Tani, ado pa'y tilipasan. Ay na, madanagan na. Anya manan ayat ipakadanagan nyo tatang. Da kayo kot tay lakay akanayon ang madandanagan. Ay na, madanagan na. Diyan ngamin aggilap-gilap ijay balay. Ang mga numakauram. Ay, anyakat ni tatangan aya. Internet day jay. Saan ang makauram? Ha? Ay, saan aya? Ningkay jabang kagyaw tanay aldawan. Ayan ni An-an. Taitugot ko man ijay bangkag. Ay, saan ang mabalin as umurot kada kayo ni An-an tatang? Tag mo, Jol. Kan agaw-awir pay. Aya. Nimot pa itos, napan nagpasada. Bagla nga dagatang mimot ay ti bagas me. Mala, mapanakaw. Talya-talyawom de balay. Ta mga nusumga, jay aggilap-gilap ijay balay. Hello, Jowa. Hello? Kunak, ano saan kan nga umawag? Mabalin ka di matasan? Namiss na kanya. Ha? Namiss ka mat. Kumusta agla ko madya internet connection no kasano, ma'am? Ay? Kunak no namiss nak. Ay kwa, nakapsot ti connection mi. Iso anas ken nga umay ka, tapno umay mo tarimaanin. Sige, ma'am. Anya nga oras nga available ka dita? Anytime, umay kalata. Tani agluto aki ti merienda. Anya ti kayat mo? Spaghetti, pansit, lumpia, Shanghai, wano anya? An-an. Hoy, An-an! Ay! Mami, kinigtot nakpay. Naka
Dumog kalatan dita cellphone mo! Anay ko! Anay! Ni mami mat! Agkadal manan! Apay ka ti anasum kayong agkabsat nga agkadal! Tumakder ka dita. Balasa nga kun mami! Iso nga di dakadkadalan! Apay nga awan pay ni daddy. Diyak ka mo Ala, ingkasurutan ije paradaan. Ibagam nga agawi dan. Amangan no makiin-inom manan. Magastos na manan, dyan na pasadaan na. Ligaya, ada ni manang mo? Damdamagan na no nakitam ni manong mo apay toast. Kat no adak dito'y silid kung agtrab-trabaho, nanang. Kasano ko maamakita? Ay na, rabiing. Awan pay laang ni Paitos. Ni, abay nga'y, napanan na. Adan samot babae nan. Ay, day tagtumad nga minti panunod madagos. Ay, katbirukan tayo, Ay, ni tatang yaw. Uray saan nga agaw awid day chay. Jack Pulos pinanunod nga da babae na. Ay, nananang, lakayan ni tatang tapno pagsuspet saan nyo pa ilaang itikasta. Padasan na tiyag babae. Paibalod ko. Nakaawid kan? Itay-pay abakot. Sika napanam. Dita balay dananang. Birbirukan ka dita. Amom ay amap mapanak ijay. Napanam nga rod. Apay anarabyan ka. Kan ayan na dyan na pa sa daam. Awanan ti bagas tayo. Ay, hawan tinapasadaak. Anya? Natumal ti biyahe ita. Awan Apolos? Ultimo piso? Awan? Kastala ti biyag Saan mat akanayon anapig sa ti biyahe? Kasano nga rod itan? Awan nga raod. Sumardeng kanya agsaw. Natarimahan kong di internet yo, Ma'am Ligaya. Ay, umay ka. Agmerienda ka pa'y Jomar. Kwa, kababain man. Saan? Umay kakit din. O ala, agtugaw ka dito'y abay ko. Nag-sweet ka matan, Ma'am Ligaya. Ligaya latan. Ma'am. Anya ter aramiden da di alalaki anak katugaw iti likod ti balayaw. Ay na, bayaw ko day jay. Ay, Jakman ammo. ay. Amukon. Maki-internet siguro. Manang, agrek-reklamo ka, gaputarabiin no agaw awid nila kay mo? Wan nga rod. Apay, amom ka dino sa dino ti papapanan na. Amukon. Ha? Sa dino? EJ video ok yan? Ayan na, tamapan ko surutan. Ijay likod ti balay. Ha? Anya ter aramidon na ijay? Day ta tinasken at akwata. Nag-reply adagos Anya ti kunana? Ag-video call kami kano? Asino ti ka video call mo, ha, Paitos? Kan apay nga da ka dito'y likod ti balay da tatang? Asino ti nang itad ti password ti internet da? Ni ka di an-an? Kwa bakot? Kunak no agpaspasada ka? Adda ka gayam dito yung agin internet? Tumakdor ka dito! Anay! Di mo matigoyo tilapayag ko Agawit kan! Aguray ka mat Tapagurayan nak? Ha? Pagurayan nak? Aguray ka mat Anay! Wun! Agawit akon! Si Kamad, imbes nga glinis ka dito'y balay, day talatan cellphone mo tigam mo. Nagwalisak mo to na. Agmap ka. Agmud-modulak nga ron. Anya nga agmud module, kat day ta cellphone mo tigam mo. Module ka di day ta, ha? Sige, aglinis ka. Kat ni daddy ngay. Agin internet mat ngagmalmalam. Ay na, sakit kayo ti ulo nga agama. Paitaos. Anya ti aramidam dito'y ruwar ti balayaw. Ni man Clara, inala na dyan silpon ko. Apay ngay. Jakman amokon ko ana. Dito'y silpon kaw. Nabayagan na jak us-usaran. Jak matamo nga usaran. Kitaan taman tatang, numabalin na pag-internet ta. Napigsagayam ti internet dito silpon niyo tatang. Ginatang ni nanang muray ta. Ngamjak matamo nga usaran.
Oh, kita nyo tatang. Nakakunek ka adagos. Apay, nung nakakunik ka adagaws. Makapag-internet akon tatang. Kasano ay aday ta? Tatang, kayat mo ang makichat ka dagiti sexy a babae. Ay, amangan numangag ni nanang mau. Un tatang, padasem. Sige man nga raw. Kalpasan ni Paitaws. Di ba't tatang mo itatisan nga agaw-awid? Ay nananang, kastamot at talaga ni tatang. Marabrab yan nga agawid no maminsan. Ay, amam, anak ko. Dayjay at tatang mo. Adamot katlok-loko na idinayjay. Ni nanang mo, ididay ta. Aglisi ka man, bakal. Na, Ada kita ay, apay nga itakala ang alaklakayan. Anya aklas sa lutsud dayta. Ay, kat nagdapuwak ijay bangkag. Magnaat kunak. Nanang, aglisi kayon, tamag na ni tatang. Uy. Napigsa ti panaggilap-gilap na. Saan kayon amabutang di gilap-gilap, tatang? Apay kumaakabutang ka. Ay, kat no nagmayat gayam ti adda internet na. Na, amumon abaliksan ti internet. Ay, internet lang. Ay, kat no naglaka. Internet. Mayat. Na, anya amayat. Nagmayat gayam ti adda internet na. Ay, awanan ti maka-internet dito balay. Nay, apay ngay. Nasaya at might. Aga pa kayon. Adda saanan ngagtrab-trabaho. Ken agmojol. Ay, una yan. Total, nalpas mo ti work from home ko, inawaga ko ni Jomar. Umainan ikatentiling niya. Anya, ay sayang. Adupay kumatikatsat kaw. Na, ay, pagsasaritaan tayo anay bagday ti abanag. Tapno awan ti agaapa. Kan agsisin nakit tinakam na. Ngamen, no day talatan, internet ti sangsangwan niyaw nga ibagbagayaw, ay awanan. Adda ti saan a makapagtrabaho. Adamot di ti sabal ti buybuyaan na si kaalaklakayan Ti amaw, Jack amot at aramidam Nanang! Ti ilat-ilat ti buybuyam. Gaputa amamon ti ag internet. Nanang! Jay tumat ngamin apay taos. Insursuro nakakitdain nga agnet. Wano agusar iti internet. Masapol ang madisiplinaan titong galmay sa kadatayaw. Disiplina ti kagrunaan, tapno naragsak ti agkakabagyan, kan tapno agkikinnaawatan tayaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Disiplina ti kang runaan, tapno naragsak ti agkakabagyan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!